ole clear tu te chibele vek ule hei tu tuma chuan FIFA World Cup sang ni sum ni paruk semi final match an khel chhome kan ya mor kan bok nai tial tiela ni jana khan match masa jok Spain le France ten in tuma Spain kha 2-0 in an van nei khania a munom riab khop maya tam takina an lo predict ang khanin thil a thlenga chu ti rolin tam takiran soilok ang khanin thleng lem lo bokani chon zanin lampanga te Argentina le England te han khel vele dona hei hi en lo view tura rinania a hemi chungchanga hian player tha tak lo ni to te tuna chol to te khanin Argentina an chak don lo ani ti khan aron soi sup ani ya kan en chawanga boro khi lian le don ti hi chiang ani Argentina nin khel to chon referee khana chana lom ti te hi ritlang pui thin tuna po hian enge motak hi omarinoma England nen hian alawin hosa de ubok nen hian in a pui lo ang ti soi thei mi lo ani Argentina le England in khel tura hian Argentina an chak don lo ti in tam takin an lo soilok le to ani an ron tia sani somni paruk World Cup semi final match soilok le lar zualte an ron ti han en ngal ta ila Chelsea le West Ham winger Louis Joe Cole chuan England le Argentina in khel huna hian England defender ten Lionel Messi chu an dang ne hle don tin ron soya Argentina an chak arin lo thu ron soi bokani hei wang hian England tran tu te lam chu an phur zual hle ni aron ti boka aron soyang hian England defender ten Lionel Messi an dang bet hle don ani aron ti atakin kan muzui vatura phong hai ta ila amaro chu Messi handan be hi thil ol sam zok ani lo ti hi chu kan hriat fekarin no mane chunin World Cup B ka hian Argentina le England hi voinga zet an lawin ma chon to voi ni chu Argentina hi an la chak zo ka England hi la chak tam zo ka ni hei wang hian fans tam tak churin England hi an din huna tha zok nge ani tin an soi ani ya in khelma hian boro kan nei lian dun khop moya football thlir tu le media ranga soi nuam ti an tam khop mai tlom zok tu chiang sa tu ma anom lawani ti soi no ma chu ti rolin train in England hi an chak don ani Messi an dang bet don ti soi an tam em boka Argentina lamin mamo channa Messi le player thatak tak khan kol fur boka England lamin Bellingham te Kane te an nei ve boka hei wang hian England fans te poka an konfi pha ve le bokani helainon talan ang khanin voinga zet World Cup an lawin ma chon to Argentina voi ni chau an la chaka tura po hian Messi an dang bet thei tak ani phei chuarin an game a thawak lo tura ngai ani ya amaro chu khatiang kha tam tak churin thil thei lawani an ti buru ve tlat maya Messi han dang be hi chu thil atum chu tum thei amaro chu atak taka chon thil thei lawani an lati ve reng bokani chonin player lar zual thin tak tena anron soi hi han en zuile ta ila masabera jon Gabriel Agbol Lahore England player hlui hianin kumsari sompalia Germany in Brazil 7-1 an sop ang khan England hian Argentina hi an sop vak karingani tinaron soya hei hianin in hiana tam takaron chok chhuak bokani chon panhina nisina kan soi Joe Cole England winger hlui ania ani hianin The rest is football podcast han lo koma soi tuangin Argentina captain Lionel Messi chu chalei thei lawa siamin England chuan tlomna khuma an mut tir tur thu tlang takin alo soi to hei hi Times of India aron post ani an konfi hlom khop maya chon pathumna hian opta supercomputer le FanDuel sport book thliana chuan England chu an chan sa sang zo khreta Argentina hi an chaklo na chan sa sang hret bokani tin anon soi vele tlat maya supercomputer opta supercomputer khanin hatian khan result ron pe chuaka pui chho view tura po ngai ta ila chu ti rolin Argentina an khelapiang hianin thu noi in hiel na ang chi hi a om nge me ni referee ten official ten Argentina an trenani han ti te heta FIFA president thleng khanin soi hian kai le hat lawang ti soi thei mi lowa tuna phechon England ne na ma chon don ani a pressure hi anin tumma phat atang hianin pressure hi sang nga ani an fans te social media ri Instagram ate Facebook ate anin per na sakhop maya man ya kan soi tong khanin Maradona hun lai tang to in hand of God anti hun lai tang to khan England le Argentina hi lawin hoto khan ni England hianin phubalak an chak zek rengani
tu chuma hian phu ban la thei do nem nge ni a Argentina hianin anti thin dan ngai te in England hi an lo sop ar ek le don kha zanin zan la ya ha chiu takin kan hre tura po ngai ta ila tu na tam tak in hial ni me khi ha top thei tura po ngai ta ila Argentina an chak lo zok tur nia an mu dan tlang pui han ron ta lan hi an en zui ta ila pakhat na chuanin Argentina hian last 16 Egypt le quarter final Switzerland te match honin extra time minute za som ni an khel ve a han taksa chaw le tura ngai ani tin ron ta langa panhina hianin Cape Verde le Egypt laka goal an chuan hem dewa wangin an tlar hnung a phui tok lo tura tam takin an ngai ani an ron ti boka amaro chu Argentina hi kan hrianga man zana po khana nia ha Switzerland en an tumte pon ania a top lama hianin an game nge zia te mo an ron che that le thin zia te kan hriat fekarino ma atira an han dul de uruya ma sen an re tiela Argentina game an ron chua tak taka hi chuan an ron chakle nge thina ni tuna po hian khatieng ang khanin an ron chele lawang ti soi thei mi lawa thenin ti khan Messi handang bet don ani England defender ten Messi hi che thei lawin an si manga Argentina chuan cheru pani mai ti khan ron chong hlom khani kha pui big dona Messi en big ani lo thei lawa tun world cup a phe chuan mi big ari na hi alang tam le khop maya tun semi final match apo hian record thar aron siam le ngei po khan ri no mani season nei bela record thar khan ni nga zel to maya khating ari wang khan en big a hlo ti lo thei ani lo ni Cristiano Ronaldo awan duai chhole to bong nen hian Messi tal hi chamro se ti soi hi tam takan uma chun Argentina le England te hi an lawin ma chon tam to khop mai ram sang inelna all competitions shima chon voi som pali an lawin ma chon to a sport mall talan danin England hi an chung zok hret ani aron te alin khel to dan tlang pui aron tarlan han en le thok ta ila hebi adin ma chon zong anin tum to zong a hian England hi voi ru kan lo chak to a Argentina hi voi thum chak to in voi nga hanin draw to ani World Cup anin ma chon to dan big hi han lu chile ta ila World Cup big a hian tum nga an lawin ma chon to a chuta po chon England hi voi thum chakin an chung nung zok pokani anon tilea hemi anin tum to dan te an statistic sang te han en hianin Argentina hi chon la chaklem zok ani ti hi asoi mai theya amaro chu game ania kumin World Cup a hian chak zok tur semi final match apo hin ania chak zok tur hi soi har khop maya kan rin lo deu ten ron chak thu tani tuna France le Spain apo hian tam takin atam zok in France khan ringa Mbappe in gola khung ngei po ka ring te pon ron te ni amaro chu khateng kha ani lo hei thei khop mayarin lo khana hin ron chok le nol thina ni chuanin FIFA World Cup bi ka hiarin anni pani lawin ma chon kum te mo kan en le anga sang zo ko somruk pani World Cup a hian England in Argentina hi 3-1 in lo sopa sang kha ko somruk paruk World Cup a hian England in Argentina hi 1-0 in an lo ne le a sang kha ko somriat paruk World Cup a hian Argentina in 2-1 in England hi an ne a hemi tuma hian Maradona hand of God kha alo larani hantia sang kha ko somriat paruk World Cup ataka en pha kha chan lo soi ve sup ta ula sang kha ko som ko pariat World Cup a hian Argentina le England 2-all in anin ne penalty Argentina 4-3 in an chak ve thunga sang ni pani World Cup a khat England in Argentina hi 1-0 in an lo ne to bokani an ron tia pui chawviu tura ngai ta ila jan ina eng game nge kan mu in rin Messi an dang bet nge do ne hin lo ti em nge ni Messi hi dang be mai the ni lo we Argentina an chak nge po ka ringa ne in lo ti vereng comment la ma khan lo soi le sup te u